Salve! Sinoć mi je puklo crijevo na perilici suđa i poplavila mi se cijela kuhinja i to je bila druga najgora stvar koja mi se jučer dogodila. Bijelo-plavi su ispušili još jednu utakmicu, ovoga puta protiv Lokomotive u Zagrebu, rezultatom 3:1. Nećemo nešto posebno o utakmici analizirati, secirati, mislim da apsolutno nema smisla. Situacija je takva da iskreno što se tiče same utakmice i nekog sada posebnog analiziranja, ulaska u neke detalje, zaista mi se čini da to nema baš nekog pretjeranog smisla. Jučer je isto tako NK Osijek izbacio jedan video, znači poslije utakmice, gdje uobičajeno Miha razgovara sa trenerom, sa igračem, da daju svoj neki komentar na utakmicu. Ovoga puta to nije bio slučaj, odnosno Miha se sam pojavio pred kamerom i jednostavno je rekao da u ovom trenutku nema se tu više ništa posebno pametno za reći. U jednu ruku mogu se složiti s time, zaista je situacija nekako takva, toliko loša, toliko je to dotaklo dno. Znači, prošle sezone sam imao onu seriju videa o tome kako smo upali u crnu rupu, ali ako smo mi prošle sezone upali u crnu rupu, onda ja ne znam šta je ovo se ne može ni nikakvom metaforom ni opisati. S druge strane, onako, kažem, s jedne strane razumijem, stvarno je onako, šta reći o ovoj utakmici, ja isto, ne, mislim, uopće je deplasirano razgovarati o nešto posebno o tome za nas kao navijače, ali opet s druge strane kako to malo onako je opet ispalo, što se nadam da nije slučaj, ali ispalo je onako kao da su se svi u klubu predali. Znači, šta sad, do toga je došlo da neće ni reći ništa, opet, ne znam, možda, kažem, s jedne strane razumijem, ali s druge strane možda ipak da se izašlo uzdignute glave i barem ispričalo ili reklo jednostavno, eto, bilo je to i to, izgubili smo i gotovo. Opet to nekako mislim da je nekako najprofesionalnije, jednostavno moraš, to ti je posao i to se mora odraditi. Ja sam iskreno očekivao kada sam vidio taj thumbnail odmah na YouTube, ja sam mislio da će Miha sada doći i reći da je Željko Sopić bivši trener. Evo, to je ono što mi je prvo prošlo kroz glavu, ali to se nije dogodilo, dobili smo video takav kakav smo dobili. Kažem, ne osuđujem ništa i razumijem, ali opet kažem, s druge strane, onako možda se ipak moglo na nekakav drugi način to obaviti. A ako nećemo pričati o utakmici, o čemu bi zapravo mogli pričati? Pa jedino što zapravo za nas ima smisla je malo popričati o previranjima unutar kluba. Znači, znamo sve što se dogodilo, promijenili smo upravu, barem 2/3 uprave, došla je nova predsjednica, sve to. Međutim, ono što je sada onako nekako postalo izvjesno je da naš trener Željko Sopić vjerojatno već od sutra neće više biti naš trener. To je barem onako nekakav konsenzus, čak u Sportskim novostima vidim Gradimir Đukarić piše o tome kao da je to riješena stvar i to vjerojatno i je tako, jer pa ne znam zaista koliko ima smisla nastaviti sa Sopićem. Ja mislim, znate, koji me duže pratite, da nisam za promjene trenera, pogotovo u sred sezone, nisam bio iskreno ja nisam bio, i znate to ko me prati, nisam bio ni za odlazak Kopitelija. Što se tiče Rožmana, tu mi je bilo onako, nisam bio za to, ali sam razumio zašto se to napravilo, jer izgledalo je kao da je Rožman odustao, kao da je digao ruke i jednostavno naravno da onda nema smisla nastaviti. Što se tiče Sopića, ja mogu uzeti u obzir da tu u segmentima nekakvim imaju veliku odgovornost naši igrači.
To smo mogli vidjeti u ovoj utakmici kod prvog i kod trećeg gola. Znači upravo kako je Sopić rekao za Max Sport, znači onakav prvi gol primiti, a treći posebno, znači da ti se živi zid razmakne. To je onako nevjerojatno da se može uopće dogoditi. Ali opet s druge strane odgovornost trenera je ta što mi nemamo igru. Mi govorili smo o potpisu trenera i Kopitelijev i Rožmanov, to se vidjelo, to je bilo očito i kad nije išlo, bilo je očito što se pokušava raditi. Imali smo identitet. Kod Sopića u svim od prve do zadnje utakmice mi nemamo igru. Jednostavno loše igramo. Pričao sam već više puta o tome da ja jednostavno ne razumijem koja bi bila ideja. Iskreno kad sam i gledao malo neke druge analitičare i podcaste i Jeličića, Joška Jeličića ako hoćete, imao sam osjećaj da ni oni baš ne znaju što se tu točno događa i manje više neki su izravno to i rekli. Tako da nije sada to stvar, ja se ne smatram stručnjakom, jel naravno, ali čini mi se da bogami ni stručnjaci nisu baš vidjeli ništa jednostavno tu nema za što se možeš uhvatiti, pa eto ne ide, ali vidi se što se pokušava, vidi se proces, treba vjerovati procesu, doći će na svoje. To smo vidjeli kod nekih drugih trenera, ali kod Željka Sopića ovoga puta jednostavno nismo vidjeli. Šta je tu pošlo po zlu? Zaista tu može biti dosta faktora. Ja nisam nikada, pa neću ni sada bacati ljagu na nikoga. Nije išlo i to je to. Sada, ako je to istina, ako će Željko Sopić od već sutra biti bivši, ostaje sada veliko pitanje tko će doći umjesto njega. I sada isto tako sam čitao u više članaka, nekako se navodi da će izbor trenera obaviti predsjednica Aleksandra Veg. Sada, ako je to istina, mislim, ona to ne bi trebala raditi. Znači, predsjednica i uprava, oni ne bi trebali postavljati trenere. Trenere treba postaviti sportski direktor. Ako je to istina da će predsjednica Aleksandra odrediti, odnosno postaviti trenera, to onda dovodi u veliko pitanje poziciju našeg sportskog direktora Alena Petrovića. Jer ako ti nemaš povjerenja u svog sportskog direktora da ti odabere sljedećeg trenera, mislim da je tu onda onako izvjesno isto tako da i on je bivši, da će biti bivši u dogledno vrijeme. Opet kažem, to je onako, ništa tu nije sigurno, to su nekakve špekulacije, samo čitam ono što se piše, kažem u člancima, vidio sam to i u sportskim novostima i negdje drugdje, znači nije ja se ne osvrćem na blebetanja po Facebooku i to, ali jednostavno, ako je to stvarno tako, onda to dovodi u pitanje zaista ne samo trenera, već i sportskog direktora. I ako je to tako, iskreno, budući da se promijenila uprava i ja se nadam da će se zaista ići u nekom novom smjeru, nije mi to toliko, kako bi rekao, neshvatljivo. Jer možemo se vratiti na smjenu Zorana Zekića, odnosno Jose Boto kada je smijenio Zorana Zekića. Ja nisam, kao što sam već rekao i puno puta sam govorio, nisam za smjene trenera, ali razumio sam zašto je do toga došlo. Nisam ni tada, ni sada, ni u jednom trenutku krivio Bota za smjenu Zekića. Zašto? Zato što je Zekića dovela uprava i predstavila ga je kao dugoročno rješenje i to je problem bio. To sam puno puta govorio, uprava ne treba dovoditi trenere i pogotovo za nekakva dugoročna rješenja. A pogotovo zato što su pregovori i odabir sportskog direktora su bili u tijeku i on je došao onako par mjeseci nakon što je Zekić došao. I to jednostavno nije, to smo odmah pričali smo o tome da to nema apsolutno nikakvog smisla i
Jednostavno se radilo se o tome da naravno ako si ti postavio čovjeka kao što je Boto, da i dao mu znači nekakve ovlasti i stavio pred njega nekakve ciljeve, ne možeš onda od njega tražiti sve to moraš, ali trener, ne možeš birati ti trenera, eto trener je taj koji je i gotovo. Tako da s te strane ja sam razumio zašto je Boto želio postaviti svog trenera, to ima smisla. I svaki sportski direktor bi trebao imati tu ovlast da može on stati svojim odabirom iza svog trenera. I upravo zbog toga dolazimo do ovoga. Što se tiče Alena Petrovića, mislim da njegov mandat je dosta kratak. Ne bih htio nešto pretjerano suditi. Ono što možemo reći ovako površno u ovom trenutku je da ljetni prelazni rok nije bio dobar. To mislim da se možemo manje više svi složiti. Isto tako odabir Željka Sopića bio je njegov izbor, njegova odluka, to je i sam rekao na pres konferenciji, na predstavljanju trenera, tako da i to je njegova odgovornost. I isto tako možemo reći za zimski prelazni rok koji je nedavno tek bio i opet da nije ovakva situacija ne bi nikada sada sudio o zimskom prijelaznom roku kad je prošlo, a znači tek je 22. veljače nema mi to smisla, ali za sad u ovom trenutku ni taj zimski prijelazni rok se nije baš pokazao kao nekakvo rješenje. Jer sve ono što su najavljivali iz kluba, doći će iskusni igrači, doći će lideri, znači vođe, ratnici, nismo vidjeli baš ni vođe, ni ratnike, niti išta. Tako da možda će oni to postati kroz neko vrijeme, možda im treba još vremena, ja to prihvaćam. Ali u ovom trenutku kad se gleda i taj zimski prelazni rok se čini kao dosta promašen. Eto, to možemo reći. Tako da ne znam što će se događati, bit će burno, znači krenulo je već prošli tjedan, znači burno sa promjenom uprave, nova predsjednica, mislim da će se to nažalost i nastaviti, mislim i za trenera vrlo vjerojatno, a ako je povjerovati onome što se piše, vrlo lako je moguće da će kroz neko vrijeme da ćemo imati i novog sportskog direktora. Ali o tom potom. Uglavnom, situacija je jako teška, jako loša, ovo je zaista onako, pa možemo reći da stvarno, ja sam govorio da neću prejudicirati, znači ako do ožujka bude ovakva situacija da smo mi zadnji, da smo ne samo zadnji i koliko bodova, nego jednostavno da tako loše izgledamo. Mi loše izgledamo u taktičkom smislu, u moralnom smislu, u psihičkom, motiviranost je slaba, znači u svim apsolutno segmentima na terenu mi ne izgledamo dobro, izgledamo jako loše i sada se znači dolazi do, pa možemo reći, kataklizmičkih promjena unutar kluba i čini se unutar svih struktura kluba. Ako je moralo do toga doći, to bi bilo najbolje da je došlo na kraju sezone, a ovako pred kraj sezone i kada znači spašavaš živu glavu da ne ispadneš iz lige, ovo je zaista jako loš tajming za ovakve promjene. I sada je zaista veliko pitanje, imamo novu predsjednicu, hoćemo li imati novog trenera, novog sportskog direktora, kako će oni sada, nije ostalo baš, još ima vremena, da se razumijemo, još tu ima vremena, ima dosta utakmica, može se to preokrenuti sigurno, ali jednostavno toliko je nekako sve loše, toliko je nekako onako, ne čak ni loše, nego upitno je jednostavno, sve je onako nesigurno. Što će se događati, kako će se to rasplesti, zaista popratit ćemo naravno šta ćemo drugo, ali eto, vrlo je onako teško je, jednostavno teško za svakog navijača, ali
Na kraju krajeva moramo se nadati, moramo vjerovati, moramo i biti pozitivni. To je ono što je najbitnije, jer jednostavno u ovakvim trenucima je ili jesi ili nisi, jel? I kao predsjednik kluba, i kao sportski direktor, i kao trener, i kao igrač, i kao navijač. Ili jesi ili nisi. Toliko za ovaj video. Uostalom, smatram da Agranum treba razoriti.